kwaqala ngami-ke amanga ngiyangicela kuThixo ukuthi angixolele amanga la umfowethu engengimusho igama lakhe Nesibongo owabanjwe edakiwe singathi asiqamba amanga sithi engizosho ngesiZulu ngoba manje alikho sathi akaqamba amanga ngathi njengoba edakwe kanje ufetshele unkosikazi wakhe umbambe nendoda. Abelungu uma uzokhuluma ngonkosikazi babekudedela uhambe sayibamba lapho ukuthi laba ba-weak laba they respect kakhulu umuntu wesifazane kunendoda so sisebenzisa uma saya kuma safisa samtshethi kuba kuyaxoshwa la manje sifuna uvuma ukuthi ukubambe nendoda yike sedakwa kanje ingakho ukuthi namanje ngiyaxolisa kuThixo ngoba kwaba amanga angekho right yabo but ambanga ukuthi angakwazi kumxosha belungu abazoyibuka-ke le nto yeni bayayikhumbula akuyona kuphela le khona omunye owabanjwa entshontsho diesel ngala empangeni akangabanjwa abala kwaloliwe wabanjwa umlungu weplaza owaba nenhliziyo embi nje ngoba manje kulungisela omunye umlungu futhi lo diesel ezothenga cheap kulo muntu acasulwa yilokho wamqopha nje kahle wamqeda wamuthi nya sekukhona lezi zinto-ke zazo zokuqopha wazisa lapha thina manje sifuna iproof thina besithi masiba namacala ngoba mina ngisaba ukukhuluma into eyiqiniso besiya nasenyangeni abantu abazama amakhambi lo mlungu into yabanga ukuthi silwini icala lalo kaDiesel kwathi mangena icala wabanjwa ubuthongo walala kodwa bangabona upresiding officer ne-initiate ukuthi ulele ngoba manje amehlo wayewavuhleka nje wakhulunywa kwaze kwaqeda ethule engashoki ukuthi kanti umlungu ulele yabo ebanjwe yilwane zalo baba khona ubaba kwakuthiwa ukhekhekhe rest in peace baba wayengapha kwaZulu wayekwazi ngisho ukubamba inyoka ayifake la eminyonyeni iphila athi kanje kuwe samkhonjiswa omunye umuntu nathi saya kuyena wathi hayi ngizolwina lelicala kusho ukuthi la licala lathethwa yila ngathola khona ukuhlonipheka-ke kuma-shops wakhe base bengenza umphathi wama-shops wakhe ngagcina sengiba se-ofisini le-union yabo sengihamba ogoli inkulu kabi indaba yami eyayimbi kakhulu ngoba mina emsebenzini engiyenzayo